Islamic Help. Stay home, save lives. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Today we are here at Paratembo village to inaugurate the well donated by you, Madina Masjid, Oxford, UK. This village located in Muheza district, Tanga, Tanzania. It may take 7 to 8 hours to drive by car from Dar es Salaam to reach this site. This village before, there was a scarcity of water. People traveled a long distance to search for water. As you see here, there is a big number of children and women who is the most suffering from the problem of water in Africa. By the way, before they had no this service, but today, as you see, their faces are full of joy. They celebrating after getting this service of water near. Maybe Allah bless you, give you a lot of thawab by providing this zakah. This is small for you, brother and sisters, but for them this is very big sadaqah. And may Allah grant you long life. May Allah give you a lot of thawab. May Allah protect you from diseases. Inshallah, alhamdulillah. Naitwa Halima Bakari Salim. Nipo hapo kwa kutoa shukrani ya kisima. Ikiwa kama kero zetu sisi wa mama, tunashukuru sana kusaidiwa kisima hichi. Na tupo wengi zaidi, wanafunzi wapo wa sekondari. Sio sisi tu, tupo wengi sana. Bali tuwepo hapo sisi ni wachache. Tunampa shukrani. Tusaidia kisima hichi, pia tunamshukuru. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Allahumma barik ahlina, Allahumma barik ala kulli makan, Allahumma barikuhum an yakuna sababa fi hadhihi albir an yakuna sababa bidukhulihim janna, Allahumma idkhilhum janna inda mautihim, Allahumma ighfir lahum min dhunubihim, Allahumma waghfir lana min dhunubina, Allahumma idkhilna aljannata bijami'i, Allahumma اجعلهم في هذه صدقة أن يكون السلام إليهم، اللهم اشف مرضهم، اللهم ادفع مرضهم، اللهم اخرج ضيق عندهم، اللهم ادخلهم الجنة بسبب هذه المائعة، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت السميع العليم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر من أهل المدينة المسجد، اللهم يبارك هذه مدينة المسجد، اللهم باركهم على كل شيء التي نقصد إليهم يا أرحم الراحمين، اللهم باركهم أهالينا أهل المدينة المسجد، اللهم باركهم على كل ضيق، اللهم اخرج ضيق عندهم، اللهم اخرج حسد عندهم، اللهم اخرج المرض عندهم، اللهم باركهم في أسمائهم وأولادهم وذرياتهم ونسائهم، اللهم أعطهم إيمانا ثابتا يكون سبب دخولهم لجنة دار القرار، اللهم أثبنا بمحض فضلك يا أرحم الراحمين، اللهم صل صلاة كاملة وسلم وسلاما تاما على سيدنا محمد تنحل بالعقد وتنفرج يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Islamic Help. Stay home,